Uba mau koridor renja ukrutong shimet na mau plang constituency ubanya aireng ha ke election MDC sha Khas Hills Autonomous District Council ha ka arf khanai tarik lalingkot ajar san ula pendep bantep kerteng geladi ha interstate bus terminus mauyong ha bakren gilap thai bor ba mau koridor ulong ba ka jingmi shikmat jungu banyale egani election kedai namar ba kipai ba nongsong snong na kate ka constituency kidang don kam ya ka jingpeten linti nadu ka shongsuk shongsngan ban penek pensa ya kerti dustur ba ban kentiu ya kayo kakot. Nalor kata ulo ongru ba udan ke jingkermen ban yo ya ke jingjob namar bagi pajba kila kwa ya ke jingkenlah. Having been nominated as candidate to fill the seat in the 21 Moklang District Council constituency or District Council to swear in the name of the God, solemnly affirm that we will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and will uphold the sovereignty and integrity of India. Kejitu kejonga abang garung sekali kelim pesan banyak kun kene gembisi. Kalau abang apa ya ka jinglong jingman jong keri ke bai ke jongi banyak kuat ru no kawan berak ke jong suk song sang hagino sensiar ke jong kita nata ban pendek pensa ekerti ke dustur ke jongi bai kasi bayar nata ban thau kila kinti ru da ta kila yo kam yo jam jogi khun samla kibel hapoka muplang jeng ye konstitusi boro kowe baru kumju namanta ban pendek pensa yo pun usah jong keri ke bai ke jongi na ka poi sangat kathong namanta kene ka jijit inu mikmar police council kathong kalong ba ang persiang ministry hok ya kakam baru banyadon sudah senda bat kinu yalam sinong kumkiri lingdo kisiem kirwa sinong kisoda na benda banwara ya jisin sia ke bakut ke berhenti hak sinong kata ngadu ke disuf kam menta memang ala yale teng ya election sebab dia pulai bat menta kinu kesan ki jonga ki bang kada lupa bat nga bat menta na seperti kongres nilai klip lama no seperti kongres baru kini kerjaan ke kongres naru advisor presiden sekretari bagi unit ki prepare ki badan ha kamu plang dengan konstitusi kilawan perkerjaan lah yang bagum ta ngadon kathong bagi jingkaman ke kerawan puai kathong jong jingjok apa pe jinglong jingman kini ki pol ki benta kini ki political party kilabun ki jingsa kan tho sudah but nalagarung hagini ki parti ngasno bangan long way besak tentok lingba kini sains ma hak political parti ki badan menta apo kini jala ke jongi te kumta ngasno ngalong confident ba ladangami kum udi penagan dia kurtong simat bagi pai ba mentaru ki pai khamat sau kurtong simat nomor ba midang khut dang suba ba nyendun kedak ke jing thok bria ba nyen wara du ke jing sinsia ka ba khut menta pai ba ni sosna Akuak ban kentu ya kipai ba dasu senong jong kamu phang dengan konstitusi tu minta niya dekat kat nga habangin penjit yang aku munong bikmat na kamu phang dengan konstitusi hakabangin la ban trail dekat banwan ra ya jadi songsuk ni songsangan hapoka konstitusi lokowe hakaba nilak ru na bentar ban kentiu ki emlang salang hak senong ditau nata ki masalang ko bidai batka sencaga khadar nam tabaki long kmi ki khun samla bat kum juru khantam kambo plang konstitusi ki babun so sinong ki dai ki nongrep kum tangin ya dor dekat bat ki nongrep ki bare kumba manga ngawan na kayi long sem kan nongrep ki kumta ngakemes kem ba minta bat ngakenturu ki pai ba no so sinong jong mo pang di konstitusi baken ya don dekat bat nga sendak bat nga bat ru bangin la beri telang ban kentiu yakim lang salah